Önder Apo halktır. Halkların özgürlüğü için İmralı sistemini parçalayalım. Pergala İmraliye Broxinin Liserok Apora Liser Suren Ahmed'e Bigele Kurdra Hayalen Tiyagera pek binin. Hatta Serok po İmralı'la meveştever Azadini Maraso Niji Kurdistan var. دشوته جانا درویشی جواتك دكنا بجابن مقاومة جريلا والشعب هو ضمان لحرية القادة. رنگ قلب الروح نجي خديهان تعمود مانو تکوشینا ریبر آبو وجینا مروه آزاده. خودی درکتن البرخدان خودی درکتن الآزادیا ریبر آبوی. آزادی به هر کجیان به آزادی به هر کجیان به آزادی به هر کجیان به آزادی به هر کجیان. جنابندن چنا رادیو دنگ گلدن باش گذارن هجا ایروز و یکی چله 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 لامده 14 ولی گذارن هجا منوچه نواروج پیشکش بکن لپیشی چند سنوچه ولی گله کرد و سبل با کوره کردستان جدو باسکان جبو آزادی رو براپو بمشه لزاپه دو داگرکر هاتن جزا کرد انجامنامه کنفرانس جنین ازدیال پارلمان اروپا هات اشکره کرد. 19 گرتی سوکی گرتیگاه تیپاس هاتن کرد. توران گنای جی گرتیگاه آنتالیا پیامی کشد. ولی گوتر نجان نهاجی برفرهیا بلتنامه پیشی برای خوابدن هرمین پاراسنامه دیه لذابه دو داگرکر هاتن جزا کرد ناوندر آگان رو چاپمنی هپگی درباره چالاکین گریلا و ایریشن دولت آترک ده داخوینی دالگوری و لهر مازابه گریلا 28 چلل در دورا چپراشار آشهید دیار دولت آترک کرن هدف بچکی نیف اوتوماتیک لدجمندان دو داگرکر هاتن جزا کرن در پلچه پرا دجمن کد همان روژه لهره ما روژاوی زاپی شهیدلی جی گریلان چالاکی اکل دارقستن گریلان لبر لقادا برخوادن آگری آمدیه دجمن کرن هدف لخاکور که جی گریلان یجاستره همان روژه چالاکی که پیکانین گریلان جن گری شهید حقی بچه که انگرال دجمن دان درباره ایریشن دولت آترک دجه هپگی وها گود 28 29 سه و سویه که چلا لهره ما گاره دشتا کافیه و قادا یک مال دو جاران لروژاوی زاپی شهیدلی جی قادا برخوادن یا گری بهار دو جاران لهره ما زاپی قادا شهید ابراهیم چار جاران لمتینا قادن شلازه درگله سری متینا بیشلی چار جاران اولخاکور که جی قادا آوا لولان دو جاران بگشتی 14 جاران به بلافر شهر هاتن بومبه کرد. بله هر دماجارش بانک لهر کسی کرکو پشکری بدن مشه آزادیه براساتنا سالواگر 25 آن کمپلنا و نتویل باکوری کردستانی و مشه آزادیه بله درخستن 26 چله پارتی سیاسی و خزن جواکی تگداری مشه لآمده داخوینی اقدام داخوینی دهات دیار کردن اوید نابرا 1 و 15 سباتش بو آزادی ربرا بو بمشن به پیشنگه ده به مشه آزادیه و لوان و قرصی که سبات دست ببیگه لوانه جی سو یک جی قرصی جی و سو 8
kez tevlî meşê bibin meşwê ji dû baskan ve pêk bê angu ji dû aliyan ve bê li darxistin meşwekî sibatê li Wanê li ber avahiyê Dem Partiya Rêya Ermûşê dest pê bike girsewê li pêşiya Parka Musa Anter li hev bicive û heta AVMya Wanê bimeşe şandeya heyvê derbasî Culemêr gibi be di baska Wanê de jî nêzî 15 parlamenter wê ciyê xwe bigirin baskên wan û Qersê wê 13 Sibatê li Amedê bigêjin hev alîkara hevserokên Dem Partiya Wanê her dem acar têkdarên meşê axivî û bankir tecdîtekê mutlaq li ser Birêz Abdullah Öcalan heye ev tecdît li tevahî li ser tevahî civakê tê meşandin divê ji tecdîtê re herkes bibêje êdî bense em bank li hemû gelê xwe dikin piştevaniya meşa azadiyê bikin. بله گذارین هجا بله وکی بله گذارین هجا دنابره کس یک و 15 سبات دبار کوری کردستان و ترکیه مشه آزادی تل دار خستن براس هاتنا سالوگره 25 کمپل نافلتی با کوری کردستان مشه آزادی پیک به 26 چله پارتین سیاسی رخصتن جواکی تکلاری مشه لآمده داخوی نگدن حواله مگوتون تلفننامه آماده ام برای خواب بدنه محمد زکیر مس پارلمانتری شناخه بمره رئیس محمد زکیر مس دم باش شما بخیر هاتن و شانامه بله آگاهی سپاس خوش آگاهی کو بردستی مبومه به گودارن خوره را گاند لبله ام هنک لوه گودار بکن بسایبتی افدمک دریجه قاسی کو دو را گاندنه دجه دیگری اومجی شوپاند اما دکاری مشیتی کرن مشوی دو باسکان و بیلی دار خستن لبله اگر هم بکارن هنکی بحث بکن بسایبتی ای سال هنکی جدات رجه سالندن جیکی حتی 15 و چالاکی پیک به هند خوازن پیامکی چاوا بدن بله hani rastî çalakiyek wisa hemleya hatî destpêkirin yani meha cotmehê destpêkiriye hetanha di dome nehê cotmehê şûn de jî hemleyek ji bo ku tecrîta li ser Birêz Öcalan beşkênandin cur bi cur çalakî hebûn hem hundirê welat hem ji dervê welat jî yani mijdarê 27 mijdarê şûn de jî li girtîgeha siyasî girtiyên siyasî ev 66 rojin hûn zanên gireva birçîbûnê de ne ji ber ku tecrîta li gireva îmraliyê li ser Birêz Öcalan û girtiyên îmraliyê de rabitin hatiye destpêkirin nobetê edaletê dayîkên aşitiyê dane destpêkirin hem bajarên Kurdistanê de ji dervê wê parêzera ji bo ku serlêdana biçin Birêz Öcalan ve hevdîtinê bêk bînin serî li wezareta dadê dan Amedê daxuyaniyekê işkere kirin ew em ji wekî parlamenterên Dem Partiyê ji bo ku ev tecrîta li ser Birêz Öcalan beşkênandin deriyê aşitiyê deriyê demokrasiyê deriyê azadiyê ve bi ew deng bilind bibitin yekê sibatê şûn de em ji dibaskin hem Qersê hem ji Wanê em ê dest bi meşekekî 15 roja bikine sibê bi daxuyaniya çapemeniyê û pê ve em ê şiraya giştî re ji gel re işkere bikin baskên ku em ber bi Amedê ve biçin Amedê bigîn hev ber bi Rihayê ve biçin em ê ji raya giştî re sibê işkere bikin yani ji bo me girîng e hewceyek ku ev tecrît demil dest beşkênandin dengê aşitiyê bilind bibitin kengê tecrîta li ser Birêz Öcalan pêk hatiye û kûrtir biriye şer gurtir biriye hem rûşilata navîn de hem li Bakurê Kurdistanê hem Tirkiyeyê qeyranên krîzên mezin yên siyasî civakî dîplomatîk aborî mezintir biriye lêbelê kengê Birêz Öcalan re hevdîtin pêk hatiye ew dengê aşitiyê bilind biriye tek armanc û hedefa Birêz Öcalan ew e ku pirsgirêka Kurd bi siyasî bi mafê însanî bi demokratîk bi aştiyane bê çareserkirin ji bo wê jî yani ev 5 mehe Birêz Öcalan re te hevdîtin nayê kirin nel parêzerên wî re nel malbatê re girtiyên siyasî ên ku rev Birêz Öcalan ji aynî dîsawalî te agahî jê nayê standin ji bo gel bi fikare
yani evravşa kul greva imraliye dikavme hedi Türkiye derbaz biye pırzgereka cihane li her deretini kaşkirin ev tercihta vissa ya ku giran el diruka cihane de jitinine tecbuye yani hukuk rastil Türkiye'de nemaye, adalet nemaye, yani demokrasi nemaye, hemi hatiye dalakandın, em jbuku ev tecihid beş kenandın, adalet, demokrasi, aşti, ardnigariya Kürdistan'da, Türkiye'de, pek be, eme ve meşe, sıbbe, bedakhiyaniya çapemini, eme icraya geçtiren, işkere bikin, dest bir meşap, fazla roja bikine, deverin ku em biçinli, ben gavaziya me, jigeli mere, geli meyin, aşti khas, ye demokrasiye dixanzın, ye kul ardnigariye de, azadiye dixanzın, ardnigariya Kürdistan'da azadiye dixanzın, heyeto ku diçin bajar u navçin me, bigirseyi, em dixanzın ku peşvaziye Kürt, tevlibûnek beheybet, ew heyet bên pêşwazî kirin heta rihayê em ê bazda roja em ê meşafa pêk bînine bi di baskan ve li ser wê jî elbet roj bi roj li çapemeniyê de jî ev meş mutlaka yê bê işkerekirin bi te awayî yê pêk bêtin. بله کرم که بله دامان دم درگیر کوتنه و خلاص باز خوازم هنه کی ویجی بپرسم گلو لجیهن کو هون دچن باجر ام بیجن کو جوانه هون دست بیدی کم برای خوددن آمده و بویرا گل جی تبلیمه شوابه به یانجی باز کما و جه کو دست بکریه برای خوابده هدف آخوا ان دفراجه البته کی ناوا کلان آندجه به اسناف رانجه امی تجیت سربرز اجالان امی بقیرین امی هول بدن کو آگاهیا هر جواکی هر کسی لی هبتن لی بی بحثی دنگی خو اوجی بلند بکن البته کی دورا کو ام لی کردستانی بطایبتی گلی مجی آگاه داره هر چی قص روژویک آهل بجارتن اجل پیشو مجی بلی بلی چالاکین کو ام جبو هل بجارتن اجل دکن بطایبتی روژو اولیا یکمین افترجی تالسر برز اجالان دمل دست رابه قیرینا گلی مجی اوه بله زور سپاس کم هلبت هون جی روینا بر بجی خواه دچن زور سپاس کم همه زکیل مسون تبلی بشانا مبون ام جی هلبت جنیز و مشاوه و چالاکی و بشوپینن جناب و سرکفتن قوات بشوره ساوی سپاس هون هرابه گلی سپاس بله گوداری نجمه بره بحثا باکور کردستان کرمه گود کویج یکی سبات حتی 15 سبات مشکی گرسی جدو باسکان و بیل دارخستن پارلمانتر ممزکی ایرمز پارلمانتر شرنخ یدن پارتیج آگاهی دا لبله نتنیل باکور کردستان و لگلک دوران ببونه 15 سبات کمپلناو نتوی چالاکی ویل دارخستن به میلیونان کس به جهانه داخواز آزادی ری برابو بکن تنوانین هر دورا جهانی سالوگرا 25 جانا کمپلویا ناون تیوی یا 15 سباته به چالکین جودا پیشوازی دکن. ای سال به پنگاوا جهانی ده جوت مها 2023 هاتی دست پیکرن تیکوشینا آزادیا ری براپو ده آستا هری بلنده لگلک دورین کردستانی و جهانی چالکین باندورتین دارستن تیکوشینا دیجی کمپلوگران وی خواجاره کدن لقادان نشان بده. به کنفرانس جوین مش و چالکین مزن وی بالورک شاندن سر پرگالا اشکنجیا امرالی و داخواز آزادیا فیزیکیا ری براپو. دوی واریده وی چالکیه هری مزن که هدف آخو به 100,000 کسه ویل باجار آلمانیا کلنی 7 سبات بیلدارستن. چالکیه پیشی به پیشنگی جده کفه و تجه کفه به مشادریج آج پاریسی بر بستراسبورگی و دست پیکر. پشتی مشا 25 روزان و 15 سبات استراسبورگی به مشک گرسهی داخواز آزادیا ری براپو بکره. هر وها وی باسکه کیدنه مشادریجی 11 سبات جبازلی بر بستراسبورگی و بمشه. ده مشال سویسری دجی هر روز ویل باجارین جودا چالکی بین دارستن و 15 سبات وی بگهن مشال استراسبورگی لمارسیلیا جی 3 سبات مشک گرسی تیل دارستن.
هشت سبات الباجار بیلباو اسپانیای ده سبات الباجار آنورس بلژیکای کنفرانس تین دارستن و ده سبات لزانیگاه رومای به پیشنگی تجک اروپا کنفرانس تیل دارستن 11 سبات جی جوانین کرد جباجار آلمانیا مانهای می دست مشادریج دکن چالکیه که گرینگ جیل امریکای تیل دارستن 15 سبات کرد و دوستین خویل واشنگتون لبر قصر سپی کمپلویا 15 سبات شرمزار بکن هر وها 15 سبات لباجار ژاپنیا توکیو کامرای لوردان آل پایتخت انگلستان لندن کنفرانس بین دارستن 16 سبات جی دوستین کردان این پنگا و آزادی جبور براپورا گهاند بون ویل پارلمان اروپا یال بروکسل کنفرانس کل دار بخن بشدارین کنفرانس همو و تولی مشاناوندی یال باجار آلمانیا کلنه بن وکیدن 16 سبات نپال کاتماندوی کنفرانس کل دارستن 22-23 سبات مالباتین شهیدان به پیشنگی کوماوی ویل استراسبورگ دروجان چالکیارون شنیل دار بخن 24 سبات لجنوی لعوفیسان توین یک بوی به بشداریا پاریزرین ریبرا پو کنفرانس کل دارستن البته چالکیه هری گرینگ و یا باندور و 17 سباتی لباجار آلمانیا کلنه بیل دارستن بده هزاران کرد و دوستین خوال باجار کلنه لدیجی تجریتا لامرالیه و بمشن وید وی مشه ده جاره کدن دا خواز آزادیار براپو گرتین لزندان دولت آتر و بانگا چاره سریا دموکراتیکا دوزا کرد بکرن سازی و کوملین کردان لحمو پارزمین اوروپای و جیهانه جبو بشتاریه که خورد و برسوداینا هیزین کمپلوگر دناوا کار و خباته که مزندنه ولی پیفترا و گوتنا و برخوادان ناکن فتح و گربت تکین ده کشنا آزادی گل کرده 2000 کن خواهونده کنان گو 2000 کنوان شهید بونه 2000 کنوان جل چینه و یک جدی گرتی گهده فتح و گربت نهاج بو آزادی ره برابول مردینه دنوبت عدالتی دنه جبری ریشن دولت اتروک فاس کرنا جردوانیه فتح تکین تبی مالبات خواه ده سال 1987 ده گنده بیگا و کوچی گنده زونه نافچی آرتوکلویا مردینه دیکن پشتی دمک درش آیشکن جو زختین مزن دیسا و دیگره گنده خواه گربت تکین درباره تکوشنا خواده وید بیشه از او هفیشن خواه 59 سالینه تمنه ما بسرگون و گرتنه در باز بو همو فرد مالباته بطایبتی هفیشن من فتح گلک جران هاته گرتن کره من ایمازن سلیمان تکین بلا اصناف مظلوم مردین پشتیجی گرتگی درکه 2005 لپلو مره شهید بو ده سال 2010 ده کره من سلیم انگو چکدار مظلوم نسیبین تبلی رفین گریلا بو اوجی ده برخوادن خواره و بریده شهید بو ده سال 2011 ده کره من دلیل تکین یا 16 سالی هاته گرتن پشتی و بساله کی کچا من وسیله تکین هاته بنچاف کرن دو کچه من تبلی ناواره فین گریلا بو کره من یلماز تکین پشتیجی گرتگی درکت نچار مادر که و درفی ولاد نهاجی ام دنوبت عدالتی دنا و تکوشنا خواه دوام دکن با فتح تکین جگود چیروکا ما دریجه و گوتنه بداوی نابه ام نزانن و اف ظلم حتا کنگی دوام که داخواز و آرمان جمع دیاره گله آزاد سروکی آزاد و ولاتی آزاده جبوه آرمانجی ام کتنه ری و حتی اف بیک وره امجریه خواه بنگرن فتح تکین دیار کرکو ایروش با آزادی فیزیکی ری برا پوچالاکیان دکن وها گود ایدی بسه گلو و حتی کنگی ری برتی گرتی به حیا ری بری ما آزاد نبه نزارو کن ما نجی ام آزاد نابن ولاتی ما جی آزاد نبه هکه ایرو آبوریا ترکیه دروشی که خراب دیه سده ماوی سیاست لی امرالی و شر لی دیجی گله کرده دوی ام شر و مرنا راوستینن اف جی با آزاد کرنا ری برتی پیکانه فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی بگشتیه گرک دکه مروواهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارکک اخلاقیه یا مروواهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کرنا آزادی مروواهی بگشتیه بلیم نهاجی بر خوابدن بر خودنا گرتیان گرتی و فایل ماس آت درب کرن رما اگیجی ده نهروجاندن نوزده گرتی سوکی گرتیگه تیپا سکرن کماله آلیکاری با مالباتن گرتی و حکم خارن ریا اگه توهای در داخوین ایک دو دازانی جنوزده چله و نوزده گرتی لگرتیگهن بالا کسیر مانیس و ازمیره سوکی گرتیگهن جدا هات نکرن گرتیگهن لگرتیگه تیپا تیا باندرمایه
Mahir Binici, Naif Özkılıç, Agit Yılmaz ve Mehmet Nezir Gümüş dünüzde çileyde sevki girtigaha tipaseya burdure hatin kirin. Her vali hemen girtigehe girti İhsan Tüzün, Hasan Abdo, Mecit Alagöz, Özeki Kayarji sevki girtigaha tipafe aküpçileriye edene hatin kirin. Le girtigaha Akhisar tipateji girti Rıdvan Çelik, Selman Gülbahçe, Orhan Kara, Ozan Bektaş, Süleyman Altın. Dibiste çileyde sevki girtigaha evlehiya bilind a burdure hatin kirin. Mahmud Demirel, Cengiz Ayar, Nidai Tezer, Abdülkerim Varışlı, U Şevder Zirek, Şandın girtigaha tipase ya Samsun Kavaki. Le girtigaha İzmir Ödemiş tipateji girti Uğur Çiçek Esu Nefsali Dibistu hafte çileyde sevki girtigaha tipase ya Bodrum hatin kirin. Hepseruka Şaha Komale Mafi Murvan İhade İzmir'e. Zilan Gümüş, tekildari sürgün o sevkirina girtiyan ve nerhamilekir. Sevkirin bi dar zure tekirin. Dema sevk dikin, kirin elle deji rumetan muruvan le girtiyan dikin. Bi sevki hem girtiyan o hem ji malbat inwan ceza dikin. Minak, malbata girti le şirnak cülemer ku merdiniye. Levi, sevki İzmir u Edirne'ye dikin. Armanca serekelever eva. Girti ji malbat inwan cuda bikin. Efsurca işkence. Li ser girtikeyin tipase ji Zilan Gümüş vahagut. Girtikeyin tipase yenku girti bidar zure sevki ve tekirin ji tipin feye xarabtirin. Devan girtigahan yek anjise girti tene girtin. Ev rawş hem jali fiziki ve hem jali deruni ve zirareke mezinde de girtiyan. Girti pir zûtir nexwaş dikevin û pirskirêkên ku vegera wan nîne rûdidin. Pêwîst e ev girtîgeh bêne girtin. Laliyê din jî hate zanîn girtî Wefa Yılmaz di dema sevkirinê de hatiye derkirin. Wefa Yılmaz 29 çile ji girtîgeha Rîze tîpale sevkî girtîgeha Samsun tîpa se hate kirin. Di dema sevkirinê de Devleta Türk lêgerina tazîlê farz kirin Wefa Yılmaz kabul nekir. Derbarê işkencelê hate kirin de Wefa Yılmaz ji malbata xwe re got niha dirûjîdê yek kesî de têm girtin min lêgerina tazî kabul nekir ez ê ji ber şîdeta kirin gilî bikim. Zindana Diyarbakır emmi mişkinin Van girtiyan emmi derine Bele Turan Günana ji girtîgeha Antalya peyamşan hemû kesên tevlî merasimê bûn spas dikim. Xweşka Turan Günana Fener Günana hevdê qanûnê ji ber krîza dil jiyana xwe ji dest da. Meclisa Jinan Adem Partî wefata endama xwe aktivîsta têja Fener Günana ra gihandibû. Jin xwedî li merasîma wê derketin peyamê sersaxiyê dan û li ser milan cenazeyê wê veşartin. Derbarê wefata xweşka xwe kesên tevlî merasimê bûn birayê wê Fener Günana Turan Günana ji girtîgeha Antalya peyamek şand. û ji ber xwedî li cenazeyê xweşka wî derketin spasiya xwe kir û wa got. Xweşka me Fener hevdê kanûna 2023 ji ber krîza dil jiyana xwe ji dest da. Ew yek ji wan keseyetan bû di nava înisiyatîfa bigirtiyan û di nava têjayê de têkoşîn dikir. Ev hevrêya me ya têkoşîna azadî û demokrasiyê bû. Xwedî derketina wê ya dostên têkoşînê kesê peyamên sersaxiyê weşandin em dilşad kirin. Ve hêz da malbata me. Ez li ser navê malbata xwe spasîrê heval gel û dostan teva dikim. Silav û rêzên xwe ji we hemûyan re dişînim. Bele Abdülcelil Keskin piştî sû yek salan ji girtîgehê derket. Abdülcelil Keskin di sala 1993 de li Mêrdînê hate binçavkirin piştî sû yek salan ji girtîgehê derket. Dema 3 salê wî temam bû diviya bû hati baberdan lê destiya çavderî îdarî tahliya wî talo kir. Sû yek salan di girtîgeha Mêrdîn, Amel, Sêrt, Aydın, Buca, Sîwerek û Şakra Nêma herî dawê li girtîgeha Tepeya Xarpetê. Lê girtîgehê pirtûkên bi navê li mekanên pîroz hinek jiyan filmê Reş û Spî û Evîna Tajdîn Delale nivîsî. Abdülcelil Keskin ji aliyê malbat û hevalê xwe Hasan Beyret ve hate pêşwazî kirin. Hasan Beyret jî adara par piştî 3 salan ji girtîgeha tîpa te a Büryaniyê tahliye bûbû. Abdülcelil Keskin ve peyamê da. Her wekî ez niha xewnekê dibînim. Helbet piştî ev qasalên girtîgehê azadbûn pir xweş e. Mirov her çendî kêfxwe jî be ji aliyekê ve xwe kêm û nebaşî zike. Lê belê tahliyeya min di pêvajoyekî pir krîtîk de pêk hat. Hîş û dilê min wane li ser hevalê min ên ku min li pey xwe heştin û girêvên birçîbûnê yên li girtîgehan.
اندام ناونده مافی زاروکان پاریزر مازدوم الترگوت جبو زاروکان پیوستی به آلترناتیفین جدا هیا شرط و مرجین گرتیگی هریزیده باندور لی زاروکان دیگه ناونده مافین زاروکان آباروی آمده پشتی لیکولین خود 26 چلیده درباره بین پیکنه مافان آگو ظلما کو لهمبری زاروکین کچ این گرتیگه آجنان آمده پیکتی راپورک اشکره گر باروی آمده جبو آمده کنه راپوری دنابرا ایلون 2023 و چلیا 24 ده بگشتی 15 هف پیوین به نه کچانه کرد. اندام کما خبات یا گرتیگاه زاروکان آناوند مافی زاروکان یا باروی آمده مازدوم ایلتر ظلمات کرن و بویرن رو دانه نرخاندن. مازدوم ایلتر دازانی زاروکین بوان هفدیتین کرنه چارجه دماکتین گرتیگاه لگرنه تازی لوان هاتی فرض کرن. زاروک بتن آسری خوال همبری باندورن تراومه تکوشنه دیکن. دخوازن بدر وره تکیلی دانن رادیوی که وان هبه دنگان ببیسن. ام دخوازنامه دنویسینن اراده گاردیانان دکر لی برسه نادن داخوازین ما خوارن و خورک نباشن لی کانتین جی تشتان نکارن بکرن مازو میلتر دازانی کو پشت هدیتین تکلداری بپیکنه مافان سر دوزگری دانه او گلی کرنه امی ویرا پوره جسازیا مافی مروان او وکویه او کمیسیون مافی مروان آمجلیسی و وزارتان را بشینن جبیلی گرتنه دوی جبو زاروکان مدلین آلترناتیف این infazı bine tercih kirin u peymana mafî zarokan wekî referans esas bigirtin. Veli şervanê YPG Mazin Elşêx şehîd bû godarên hêja navendera Gandr û Şapemeniyê YPG bi daxwînekî nasame şehîdeke xwe ragihand. YPG di daxwînê xwe de ev agahî parve kir. Hevrê Mazin êlî dirazûrê erka xwe pêk danî di 16 çile 2024 de di encama qazeyekê de bigiraniyê birîndar bû. Ji bo dermankirin li nexweşxaneyê hate razandin lê di 29 çile 2024 de tevî hemû müdaxeleyên bijîşkan jî nehate rizgar kirin. Hevrê me Mazin ji pêk hatê ereve li bajêra حمایه خاطدنه فکر کو همون نتویان حمیزی که اوجانه که هفپار آوادی که دناسه و بار شورش کو دیگه و سرمله هر ولاتی که گل سر و آخر دیجی را دیگه حیا شهید بو جبو جانه که آزاد او وکویا خوش کو براتیا گلان تکوشا و بیرانی نوی دید تکوشنامه ده هر تم بیجیاندن ام د سری دم سرساغی جمالبات هجه هفره مازن او تباهی گله خو ولات پرز رد خوازن سود دن حتی داوی ارمان جو خیال شهیدان تقاس پیک بینن ناسمه شهید جوهایا مازن الشيخ ناوي دايكي رينا ناوي باف محمد لحماية جدايك بو 29 چليا 2024 لحزكي شهيد بو ملی تفگر آزادی جنین ازیدی تاجی به داخوینه که بالکشان سر ایریشین داگری کریه داخوینی به پیشداری گلک جنان جالی بردفکا کوردیناسیون تاجی ریحام حچوبه هاته داین ریحام حچوگو دولت تاتر به هفکاری پدکی ایریشان دکه نزانن هر کس دزانه لی جبر مرجواندی خوی مالباتی جبر مصلحه وان جبر راتبه وان جبر فونی وان ام وک جنن از دی و کد بیجن یعنی خیانتا کودکه پدکی حتی به پور سری خوبه کتیه نوا خیانته ایدی بوی بشک جوان ایریشن دولتا ترک ددم شاندن نها ایریش کل سر شنگاله جیتینا کرن ام باش زانن که دولتا ترک سری خون نکار فرماندار و قیادی بکن ام بیجن بکن هدف خوده به هفکاریا پدکیه به هفکاریا پاراستنیه وان تشتا دکن عینی وقتی ده ام بیجن گلک جنین ازدی جبو برجواندی خوش جبو مصلحت خود دن شغلاندن گلک سیاست سر جواکا ازدی نمشاندن ام وی باش زانن لی ایرو تشتا کجمت خواستن چیه ام وکا گل تایبت گل باشور کردستان لبرانبری وان نزیکاتی پدک درخه کد بیجه کرگاهای هستی اگر لبرانبری وان کریارا به دنگ بمینه براستی جی وی روش هر برب خرابونه و خرابونه کی مزن و بچه و کس جوی شری سود ناگره غنجی دجمنه کردا اکو خساره جوی شری بگره و جوان نزیکاتیا بگره و گل کرد به جبوی امد بیجن لازمه گل ما
دست خطيخن هفدا اتفاقا خود چه بك ريندا تو كسي بو سبب كو لبرانبري خوينا كردال برانبري خوينا ازديا ور رجاندن ايدي ام قبول ناكن افتشتانا ورن او كرن كي شخص كي كسايت كي مالبات كي او جي ببن هفكار او جي ببن دو ام بيجن هفكار و ريشه بله نهاج برای خواب بدن کنفرانس جنین ازدی یا کدوخ بیک هات کنفرانس جنین ازدی به 15 خالان بانک جهانی کرد. کنفرانس جنین ازدی به پیشنگری خصان سیوانا مجلس جنین ازدی سمجه و ناوند اکتیا کمالن ازدیان لپارلمان اروپا بیک هات. در انجامنامه کنفرانس دیجی واته گوتن. قرکرنا جواکا ازدی به تایبەتی قرکرنا جنین ازدی لداری چاوین جهان چه بو ام بانک لجواکا ناو نتوی نیک بوی و دادگاه سوجین شهر آناو نتوی دیکن تراژدیا جواکا ازدی وکه جنوسید ناز بکن سوجداران دادگاه بکن در انجامنامه کنفرانسی ده 15 ببورینن 16 خال هاتن رزکرن و هاته گوتن دوی قرکرنا لشنگالی وکه جنوسید وره قبول کرن جبو آزاد کرنا به هزاران جن و زاروکن ازدیان ده دستی دایش دنه هولدان ناو نتوی بین کرن کجبرین ازدی و گرن سر آخا باو کالی خواه دوی بانک لپدکی وره کرن برین جدا گاوین و گره گلی ازدی زحمت نکه لازم جنو و آواکن شنگال آواکن باجار ویرانکیری شنگاله به دستک کرن ایریشن دولت حاضر کو پشتی ایریشا دایشی راوستاندن دکه زاروک و جن و سیویلان دکوجه ورن راوستاندن دوی نتوی نگبوی دسترادری عراق و پارلمان اروپا پیمان نهجود مه بدن بطال کرن اف پیمان ری لبر قرکرنا جواکا ازدی و دکه قرکرنا رواد دبینه و تشویق دکه پیوسته فرینا بالا فرنشر این ازمان شنگال ورقه دخه کرن اروپا و جهان پولیتیکن سینوردار دکرن و کریمینالیزه کرن سیاست خواره و بری و ریخصنه کردان بداوی بکن و تروریزه کرنا گل کرد بدن راوستاندن ام بانک لو یونسکو یشدکن برماهی چاندی و دیروکیین ازدیان وک میراثی جهان نازبکه و بپارزه باوری ازدیاتیه لحمو جهان و بتایبت العراقی فرمی وره قبول کرن بله پارلمانتر کاترین لانگنسیپن جی گوت دوی ام پشکری بدن تگوشنا جنین ازدی دور پارلمان اروپا جنین ازدی کنفرانس لدار خستن و لکیلک جنین کرد دوستین جنین کرد جی پیشتار بون یک جوان جی پارلمانتر اکتی اروپا کاترین لانگنسیپن بلبو پارلمانتر اکتی اروپا دبیجه جنین ازدی جبو لهمبر ازدیان قرکرنه کدن چی نبه کنفرانسی که گرینگ پیک آنین وها گوت جنین ازدی لپارلمان تو اروپا به کنفرانس دنگ خو گهاندن هر کسی اس کیف خوشم بشتاری کنفرانسی بوم من د کنفرانسی د جنین مقدور ندید بر واجی و من جنین گلک بهز دید دو ام بشکری بدن تکوشنا وانجنان سروکا فریلاینس انگو اتفاق آزاد لورینا لوپز جی باک شانسر تکوشنا جنین ازدی وها گوت اس پر کیف خوشم من جنین ازدی دیتن تشتین لسر آخا خوا دیتن تشتین جان کرن جماره و گوتن ارکامه ام قرکرنا ازدیان وکه جنوسید بدن قبول کردن جواکا ازدیجی خواره و ببه دسته که بدن بخابتن دوی پرگالا دموکراتیک جواکا ازدیجی بو اروپا ببه میناک دوی ام پرگالا وان بپارزن و نهیلن کس ایلیشی وان بکه اندامه و بریا یکیتیا جنان یکیتیا اروپا مورین بوکرجی لسر کنفرانس افنر خاندن کرد دوی کتیا اروپا کنسی اروپا جواکا اروپا جبو جنین ازدی و جواکا ازدی بی ون نواله و تفگره دوی هم جبو آواکن شنگاله و پاراسنا شنگاله بخابتن ام لدیجی همو ایریشن لسر شنگاله بسکنن و پیشیله بگیرن هن پارلمانترین یکتیا اروپا دو کنفرانس ده سوزدان ام دخوازن زیرتر لسر و بسکنن و جبو جواکا ازدی بخابتن دوی ام وکی اوروپی لدیجی قرکرنا جنان تی بکوشن بلن برای خوابدن باشور کردستان دکتر یوسف محمد جگود هر دچه ستاتوی باشور کردستان لوازد به دکتر یوسف محمد سروکی بری پارلمانتو باشور کردستانیه درباره ستاتوی باشور کردستانه داگیرکری دولت ترکو هبونه ولی باشور کردستانه نرخاندن کرو ها گود بقاسی حزب اندسلات این هرما کردستانه پیشتا خواب والات در فرگری دانه او قاس پیشتا خواه ندانه ملتین خواه
لاسنگیەک هەیە لە پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و عراق پەیوەندی بەو لاوازیانەوە هەیە کە ئێستا هەرێمی کوردستان لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی ئابووریەوە بەدەستیەوە ئەناڵێنێ و ئەوەی کە کێشەی گەورەیە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو شێوازی حکومڕانیە لە هەرێمی کوردستان و هەتاکو ئەو شێوازی حکومڕانیە گۆڕانکاری بەسەرانەیەت لە ڕاستی ئەو لاسەنگیە لە پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغا بەردەوامەوە بێت ئەو لاسەنگیە کۆی دۆخی حکومڕانی هەرێمی کوردستانی خسوتە ژێر پرسیارەوە و یعنی تا دێت هەرێمی کوردستان لاواسترەکە لە بەرامبەر حکوومەتی اتحادی تا ڕادەیەک گەشببینم کە ئەم ساڵ دۆخی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان جیاوازە بێ لە ساڵی ڕابردوو و پرسی موچە هەندێک معالەجاتی بۆ دۆزرێتەوە بە تایبەتی کە ئێستا موچەخۆران خۆیان ڕاستەوخۆ دەنگیان گەیشتووە بە دادگای باڵای فدرالی بە پەرلەمانی عێراق بە سەرۆک وەزیرانی عێراق دانیشتنیان لەگەڵ کردووە ئەوان وەکو خەڵکی خاوەن مەطلب داوای مافە دەستوریەکانی خۆیان لەم شوێنانەکەن بۆیە وا تەسەوڕەکەم کە دۆخی موچەخۆر ئەم ساڵ باشتر بێت لە 6 ساڵی ڕابردوو بەداخەوە ئەوە هۆکاری سەرەکی لاوازبوونی هەرێمی کوردستانە لەبەریەوەی کە ئێمە دەسەڵاتێکمان هەبێت کە پشتە سوور بێ بە دەنگی خەڵک بە شەرعیەتی پشتیوانی خەڵک ئەبینین زیاتر پشتە سوورە بە دەستێوەردانی دەرەکی بە پشتێدانی ئەم وڵات و ئەو وڵات کە ئەمە وای کردو هەرێمی کوردستان تا بێت زلاواستر ببێت هەم هەرێمی کوردستانی لە ناوە داخوراندووە دای ڕزاندووە ململانیەکانی تونتر کردووە و هەرێمی کوردستانیشی بەرامبەر بە عراق لاواستر کردو چارەسەرەکان هێنانەکەی شێوازێکی ترە لە حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان کە پشتە سوورێ بە دەنگی خەڵک بە شەرعیەتی دەنگی خەڵک بە پلەی یەکەم نەک هیچ شتێکی بەلەمبەرە خۆبدن باکووری کوردستانی AKP مەلەیە کرد سەکرەتەری فاکولتیە ڤەتەرینەریە دەسەڵاتداری AKP bi salin hewldide kadroyên di hemû saziyên dewlet û cemawerî de biçe bike. AKP herî dawî mele Nurullah Avras ku salên dûr û dirêj li Wanê meletiyê dike li zanîngeha 100. yîla Wanê kir sekreterê fakülteya veterineriye. Lê çîroka mele Nurullah Avras bi sîxurî û raporên istihbaratê dest pê dike û li pêşe. Piştî mele Avras weke sekreterê baskê Wanê Diyanet Senê hate erkdarkirin têkildarê meleyên li Wanê dest bi sîxuriyê kir. Raporên istihbaratî radestê miftiyên bajêr kir. Mele Avras di raporekê xwe de dibêje xainên welatiyên sendîka Dîvesê ku xwedî bandora çep HDP û terûrê ye vedixin nava fikaran û dixwazin têkildarê hin karên wan agahî bidin we. Xwedbeyên jî HDP û îlegalin û propagandaya partiyê dikin hewl didin dengan bi dest bixin. Bi van tiştan dixwazin tirsê bela bikin û îmamên me bêzar bikin rojekê bê ewlehiyê biafirînin. Weke serokê Diyanetê ez navê endam rêveberên Dîvesê ji we re radigînim û ji we dixwazim giliyê min veşartî bimîne. Gumanan nekin dema ku agahîn cuda ji me hate xwestin em ê bi dilxwazî bikin. Piştî vê raporê angu rapora Nurullah Avras heştûyek meleyên endamên Dîvesê ji kar hatin durxistin hatin avêtin. Desthilatdariya AKP piştî vê xizmeta rûreşiyê mele Nurullah Avras li zanîngeha 100. yîla Wanê weke sekreteriya fakülteya veterineriyê erkdar kir. Serokê Şaxa Wanê Eğitim Senê Murat Atabay têkildarê tayînkirina bi usul yan Nurullah Avras agahî da wiha got ev mirovekî muxbîr e û bi îxbarên derew û nerast bû sedem gelek kesên karê cemaweriyê dikin werin avêtin. Têkuşnameyê li dijî kesên rûreş û bêexlaq wê dewam bikin. Belê parêzerê Can Atalayê wekîltiya wî hate betalkirin got ev darbekî sivîl e. Parlamentoya Tirkiye du bi dengên AKP, MHP û hevkarên wan İntîfaqa Cumhur parlamenterî Can Atalayê girtî betal kir. Parêzerê parlamenterî tîpê Can Atalay Kemal Aytaş biryar bi tundî şermezar kir wiha got. Biryar yek ji biryarên rûreşiya meclisê ye. Tevî biryarên dadgeha destûra bingehîn AYM jî betalkirina parlamenteriya Can Atalay kuştina demokrasi hukuk û destûra bingehîne ev darbekî sivîl e. Parêzer Kemal Aytaç got Serokkomar Erdogan û derdora wî hatina Can Atalayê a meclisê weke serketina geziyê dîtin. Ji ber vê jî hukuk bin pê kirin armanca wan ew e geziyê mahkum bikin. Min doza Selahattin Demirtaş û Osman Kavala de jî dît ku dijminatiyekî Erdogan heye.
لی ام به هیوی نابن ام تکوشنا خو بدومینن مسئله دموکراسیا ولاتکیه ام تسلیم نابن ام زیرتر دنگی خو بلند بکن و زیرتر چالاکیان بکن پاریزر کمال آیتاش دیار کر کوه بریاره شرمزار بکن و دازانی کو او دیگه که ثبات دل عدلیه استانبول یا لچاله یعنی نوبت عدالت بدن دست بکرن ولی کارمند تندرستی گفا راوستاندنا دوام لحکومت باشوری کردستان خوارد. سندیکا کتکارین تندرستی باشوری کردستان شاخ سلیمانی لسر راوستاندنا کار لحمون ناوند تندرستی ین باشوری کردستان داخوین اگدار. اکتیا کتکارین تندرستی راگهاند حیا سر هفته به دمی ددن دستلادری وها گود امی حتی سر هفته دم بدن دستلادری اگر برسوک ارینی نیدانی امی دست جکار خو بردن ام دیار دکن وزارت تندرستی و جبویرین نباش برپرسیار به لقلاد زیجی ماموستین پولا دانزدان بریارا بویکوت دان ماموستین پولا دانزین قرادزی لهمبری آسنگی لهزین اولهیه داخوینک دانو گوتن امید قونا خدویمین یا خواندنی ده بویکوت بکن اولرخ هم پیشین خوین بویکوت ده جه بگیرن ماموستین گوتن شبر بس ندانا داخوازین ما امید که هم پیشین خوین ده چالاکی ده جه دیگرن لکولانان دست به چالاکی بکن ولی چاپا دویمین آپرتوکا میرزا محمد هاته وشاندن گودارن هجا پرتوکا بناوی میرزا محمد جالی نویسکار نهاد اون هر وقتی تو مارکرین او سال 2016 ده بناوا وشانن داراده هاته وشاندن نهاجی و به چاپ دویمین ورد درخستن پرتوکا میرزا محمد جی 5 چیروک کین گالری پکته او 264 روپلن دی پرتوکه ده 4 واریانتین میرزا محمد واریانتی النی ویرک دو واریانتین کچلونو کی پیریجی هنه وکیدین چیروکا سلیمان کرد هیا و جاره یکمینه هاتیه و گوتن ده پرتوکه ده بگشتی 5 چیروکنه اونا و کسین چیروک نویسکار گوتنه او وک چیروک بیجی تینه ناس کرن باجر وانجی دبن چیروکان ده هاتی نویسانده ولی حسیان دریا سور ایریش برن سر کشتی شریا آمریکای داخونه حسیان ده هات گوتن چند فوزین دریاین گنجاو بر به دستوره آمریکا دریا سور و هاتن آویتن فرمانداری رشلات ناوین ارتش آمریکا سند کمجی بریان ها داخونه کراگان تو بروجا سشمه بدما پایتخت یمن سانا شهر من دبن کنترل حسیان ده فوزی که لدیجی کشتی دریا سور هات آویتن فوزه هاتیم هاکرن تشتک بکسی نهات یانج خسر لک چینا بویا گوری پنتاگون حوثیان 19 مجداری و دریا سور و کندا و ادنی زیدی سوپین جران ایریشی کشتیان و ترافیکا دریای یا لوه هرمی کرن و خواستن زراره بدن بازرگانی جهانه آمریکا دریا سور کشتین شر به جهکنه و دماها چلده تبع انگلیستان چند جران ایریشی چپرین حوثیان کرد حوثیان جروچه چهارشنبه ایریشی کشتین دریا سور کرن و بداخونه کی گوتن دریا سور و دریا عمانه همو کشتین شر ان آمریکا و انگلیس کو ایریشی ولات مدکن د چارچوبه مافی پاراس روا دوی ببن هدف ما بله امن هاجی بلتنا خو به هلوستا لسر شیدن بوتانه هم بردوام بکن و هم جی بداوی بکن گریلانج بو بیرانینا شیدن بست یا هلبسته کی آمده کنه هلبست سر گریلای جاستاری ین 23 چلا 2023 لهر ما بسته یا بوتانه شهید بونه هاتیه آمده کرن نویساندن دوی هلبسته ده بحثا فرماندار او گریلا لیلا روشبین دلیلا سلا نودا و دیرو تکرن علم هاتن داوی بلتنا خواه بخاطر و دم باش ادیل دارم ازی بکم میتح هلبست و ستران کابلا بیجن سودایا من دنگ بیجن لبن سوران ین لپراوین دیجله برجابلک و بحروانی نه زوستان نه تاریتی